Pibaro gini longi kubor bam tagsni. Kum kadak kajing aiman simi ke samla ke bla pendep ya kajing sha ai jing hikai ha ke electronic appliance repairing but ha ke electrical appliance repairing ya ka bala bay pisa da ka raising and accelerating MSSE performance RAMP. But balapanya the Department of Commerce and Industries, ka Gracie Anco Institute of Information Technology Society, ha kashpauturik unopra arhajar arpsan, kalayo ban pinkop buram bat sami ki sirnot ki samna. Ki baladep ye kajing shahi kai has GCIITS Training Center Maukarwan. Hagani kasngi uba Jilingdo General Manager DCIC ulalong kubu kongsan haringkat kajingdon lang uba VW Nongsi Managing Director GCIIT Society. Kong Pimer Thong Career Advisor Kong iba Cordolament Administrative Officer bat kiwe. Ka GCIIT hagani kaju kasngi kalayo ruban play ya ki artili kila jinghi kai ki samla. Kata ka housekeeping, but ka football coach. Ya ka bala bay pisada ka Meghalaya State Skill Development Society. 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 Kadi koi nakita sorka kapape dia ka JQ jami ikut sama mo. Kita yo kapat kumang yo iya kisi yo ta kiduna pagi jingo kami jame. Orang yang dapat bersyukur ki jingkuli jami ani dia master ki BA degree paper. Mereka yo kampat jenjar hati. Di kami Meghalaya State Skill Society kapet egi kaki pun sama iba showing bonggol kam dan campi bongle emo lewat nagi itu pipalat ya cipli itu pibong lacu kan nekuli mo ingteng kapan kaduk kakya kasyona yang asam kimyo lacu kan teknik cipli di kami akan kasih training mo kan MSSTS kapet dan itu pun sama mo lagi na ban ayah dia kasih training mo egi kasih training mo apa orang orang pun bagi di training kalau kita bukan kita memiliki lagi training mo kita di training orang jomi training di bagi ikut sama aku kerja lagi kami kita ansih ya kan kami kata skill training kata ya hapat kata jingsu kenal training mo kata kasat bagi dan kita ansih kita di training kita hapat
kuma phi tapi shin ke ko purpose di ba fi fisgo nanti bilang ke sini interest ni kan disipline agni ka film de kuncho ki da sa kui ka kenja training ki ba ya ko de gitu ki training ki ba shin ki training ki shin ya ka ba ya ha ba ki ni ka ba ki fisgo na de ring ba ka training ki ta ban yang hal jong ki cha dapat kita akan sengit di kamar jom, ane kita akan tap kami lagi di sedikit. Ibadah kata kacing belum berpenki, dia kata kayak bahwa jom kita sama hal apa saja. Jika ni kacing belum kata mereka state skill development society. Jadi nanti dari career advisor mu berarti mereka state skill development society, mantre hangi, nong yang apa pi, jadi ni trainees mu, lalu ki sini lagi nunggu bentar, pi share juga. Ko ka training ni siapa ka training mo lagi kepada nak soka kepada skill training ko Meghalaya kunjungu dekat ka training ni nak ada ko office ni na pi pin wad kila kilti bani IEP kita ki kam ki jamu nanta ko bani ka housekeeping training tadi ko ko training hari di tourism sector kepada kepala iya po ka state Meghalaya jini kala nang nyate dia kata hukum ni nak kalian ke office dia nak kalian ke head office tu ka dan shed ini ba dan ada ai ka training kampi om bagin shu ai lagi shu dan dapat kampung tu bagila ai ke certificate dia nak kalian juni ru impression hanur ko bagila bandara be pi bagino ekala lebih bagila penseka majong ni bagila punya ekala kabu ko ba omba pi la banyo kami jam kumakan ka pergi tamu di kunjung hanya cakap football coach ke dikoi ka balong trending ni ski pementahan di kun sama jami but koi kawan omba tapi lawan ini kita training na super part pi ba kinship care kene kun kata ka kabu ko ba pi yo ama kani na ba ka free skill training kani ni bani na free bon na training institution instinct mo yung ginagawa mo baka free diba siya ay kapag nila alay at bama alay na alay mo jomini kapag piba kami ito nga kung free pinyawan pinyabe kami na ipichin niya kani kung katakalan ba o ba namantang sisin na no kani namantang sisin na no kama apan habaro kaskil kani kataka ba o ba uwi na rin jopi jadi benar kata kasap mo shu kumanga nama apan bunja kita skill jadi benar kan kowe kaskil ba o ba nga fokus sa kata beda kata dia kata orang ni masuk haba ngan depan di pipa bawa pension care ini pension ini kalah lebih apa ngan lawan yang lawan tu bijak ngan ya kalau kau bawa kalau ke future jangan kalau ke bright mo dia kata kau ngasih bawa orang pipa ada pipa jadi ke training haba yang kita ini yang lagi di office tu kita nak ke apps ke bahan track pi dan di attendance dan di coordinator dengan PTP lada kita deh ini kita di bawah organisasi training in Kenya PTP kampung kan dia kita jadi boleh pihak dia dan ada pindah pihak training dan ada pihak pindah pihak training haban boleh household appliance mo kung kita ki electric kettle kita ki rice cooker ki ini ki electric iron ini besok kan repair nomor masih tidak mau masuk na kita ke istri naman hali fall untuk kita dari kamu itu i kontak point ila long song kapan kamu tu kontri kamu so punta hiru long pila kan use kita ke experience iyo anak ka training kami po jiset opinai kata ka service namta ka employee so bihi namta ipagka kani ka dokatan mau na isu magdan ka so bentu ipi lomba wanong ba kani kasi sound certificate ka syukot dita ka junior certificate jomri pernah kam ya kata ka training ko ba pi layo na kani ka nakakini ka sansni kata piso ulang kam ba pindang let advance training ro what tip ni ba wala iton di training di ba lang na building up the pre maybe sa ITI na di maybe iton kini training na skills sure kung kita dila di kabula da piyo ala no nama ba kani ka learning process ang kam jukot
Kita long kasong sa kapigan long hidden motivation dihaban push jadi wapindang improve nakasni sa rasmi na usam unta wano pasapika iya kani training ba ndasni makanaro rada dai ba limpat mga nama ba kun mo ba kapatay manda opinyo kamsokar kala bon api kalatar kalaya jekman lebih haban perkati hakanu hakanu kalian bapin perkat namta kalawai jopi te maketu iki lomba nangni sekma badapi mui gege da perkat jadi lom da perkat janai te yo cimtoy jomna ne jomna baro te ako karon ko Mengatir makanya kunotan lawan di saat waktu ini cuma kita transformer kilo kuno agno kontak kontak kita yo meskipun saya dia itu pun masih kita tambah aja dari kejuan ini orang apa orang mencoba dalam pakai yang ciri yang kita Ketika yang terkene mempunyai kesempatan di kota dari satu wilayah ini akan berkumpul yang itu kita yo informal pun jangan kita di non di mana dari dalam itu mengelola dalam tentang sanksi mereka yang melalui dari China kita untuk bantuan yang global relatif Siapkan isar mereka ini siapkan CCTV dulu. Kalau kaji paling dengan ayo cuma tahu bansna. Dan dari pakai betul itu 0% dari malah hilang. Kalau kita bertanya, jadi siapkan solar system dulu. Bapak menurunkan yang pak nakasih teman menurunkan naik akan bisa mereka ini. Tegana ini malah kita ayo bun kicim. Kalau ba nagais mo ini, Henry wala kadon kata kita tahu Henry langsung selalu kita berapa sanksi, kambalong perfect kata Henry wala pat banyerap kadon kino di emergency mah dulu lagi sama ini malah semuanya ini tentang dari ngajak dari menyerap gue menurut bisa dapat beri kemudian pernah keketinggalan di cuma selap dengan warna pertemuan yang itu kita cuma ini lalu sama pakai dompet dan kalau spesialis di lain itu ada di mana itu yang akan kuat beri manfaat dengan sil bisa Kami memang sangat pikir dari kalau kita itu semua cuba mengikat kalau ayah kita dengan sebentar dengan training ini disebut di forum tanah dari sesi kita